لێرە هونەرمەندێک دەبینم کە ئەویش هاتووە لە بۆ هاوکاریکردنی کوردانی ڕۆژاوە بەڕێز هونەرمەند عەبدوڵڵا هەرکی بخێر بێی سەرچەوە فەرمووی بخێر هاتی سەرچەوە فەرموو خێران بە من جا نابێ هەوا دیت هین هاتی نەڤێرە چە سپاس ئەو ڕۆژە ئەو هێرشە هاتیە کرن سەر کوردن من ڕۆژاوە ڕاستی ئەم ئامادەینە بە هەر ڕەنگێکی خزمەتە ملەتی خۆ بکەین و هاریکار بینگە ملەتی خۆ ئەم لێرەدا سوپاسی هەنگوژی دکەین بۆ ڕووماڵکردنا کۆمکردناوان هاریکاریانە هەویامە ئەوە و خەڵکێمە هەمی کوردستانê تایبەت کوردستانە باشوور و پارچە دیên کوردستانê jî ew ê bişêtin ku biçîtin destê xwe û çekê xwe xizmetê biket bila dest û çekê xwe biçît xizmetê biket ew ê dî bila lêre bên komkirina harîkariya kom bikeyn û hêviya me jî ew e li dezgahê xêrxwazî barzanî û ew kesên serperiştarên komkirina wan harîkariya zîtirîn dem wan harîkariya nevgehîne birayên me Rojava da ku em bêjîne dijmina hingçi cara neşên îrada me bişkênin û eger hingû biwêtin ceng em cengî amadeyne û eger hingû biwêtin harîkarî jî em bêjîne birayet xwê Rojava em amadeyne hemî rengekî بە هەرکیانی بێژە یعنی ئەف یەکگرتنا کوردستانê çi moralek datewekî hunermend bi herkiyanî bana wallahî wextê ez bînim Kurd yek û du digirin giriya me têt erê wala te bûyê giriya xweşî ya çünkü gele cara mirû wextî gele eciz jî bîdgirît wextê mirû gelek keyfxweş jî dibîtin gele cara tu dibînin keyfxweş bêje wextê ez bînim Kurd û yek û du digirin gelek keyfa me têtin lê ez hêşta wekû pêwîst jî nabînim ez hez kem serkirdê Kurdiyê siyasî hêşta tuntir helwîstê xwe hebîtin hemî bên destê xwe bidene destê barzanî ku bi rastî em dibînin helwîstê serok barzanî ciddî wê meselê rabî bes serkirdên dî jî em hezkên hemî rabin yet biçîk yet mezin her Kurdek hebîtin papişta xwe bû barzanî derbibirîtin biçin da ku xizmeta Kurda bikeyn û da ku em bişên wekî bijin besîngê dijminê xwe bigirîn em xewna wan nav bibin کاک عەبدوڵڵا چەند ڕۆژێکە پێشتر me dît cena bê hewestranek got bo Rojava çawa ew fikra hat dişê bûme piçekê jê bêjî Xwedê fikre tu zane fikret germegermê da bûme hat bi hendê jî eger ew stiran ez bêjim nîv saetê da têkist û mîlodî me dana me rîkûr jî kir min û biraya xwe Romî herkî lêre we rêz û sila bûwe ew jî dahêtin ew jî hindek ciyê dî ew ê çûê tu zane her hemîn ciya çalakiyê heye ca her yekî ji me pişikdariyê ciyekî dadketin ew stiran piştî ku şewa em hatiye pêş dergê konsolxana Tirkiye ya Amerîka li Hewlêrê li wer de me her duka em li wer dibînin em gel xelkê xwe pişikdar bîn me biryar da ku em stranekê jî çêkin û strana me jî ya moralî bîtin wekû moralek bû şervanên Kurd li Rojavayê Kurdistanê bêjî Xwedê stran belê helbesta wê bêjim te çawa pê xweş awatif me got lêxin hey min dilê we xarî rojê lê bikin şevatarî hey ez gorî wan desta bim yê êk hemberî hezarî ew ca te Rojavayê Kurdistanê biraderê hunermend hene Akîd gelek heye me gel hemî hunermendê parçe diyet Kurdistanê Bakur Rojhelat Rojava jî mêtey etinûke da piraniya hunermendê Rojava me kontakat gel hey rojê hinda ca disê ca ez telefonê bû dikem ez bijî me rewş kîvene dişê telefona wa bikê ka rewşa çawa ye xwedihî ez berî ew rûke ez ê dige sefqan axûte ez ê telefona sefqan kem sefqan ûrkeş ew jî yekê hewalê min ê ezîz hunermend e û pêşkêşkar e jî li kanalê War TV gelek hewalê min e me kontakat gelek da hey ez ê hûne bîra min hat rast bêjî bibûre hunermendekê mezin e kak sefqan ew jî ew hinda rojat nav şerri da rastî jî ew hemû rojê nav berxwedan da kekê sefqan çi hal e mayî kakîş mayî dengî nekadî dengî bidê sefqanê delal ez zanim emanê du jî ez ê geta axûte spêdê ez ê geta axûte her ser wê rewşê min telefona te kire ez ê li kanalê Kurdistan 24 lêre da li bajarê Hewlêrê kempîneka danayî ku xelekî harîkariya komken biçîk mezin pîr hunermend rewşinbîr mamostayên aynî hemî bişikdar in بيجم كاكي عبد الله رحلة فيدا الرجاوية كردستاني بصايا يكيتيا ملتي كرد وبشتقريا كسين هنرمندين وقتا او خلقين قوتين وكامبينا هاني واليكارية ددنش بو رجاوية كردستاني هلوستا ما ابي يان امي برومت بسركبن ويان جي امي برومت بسركبن كاك سفقان تو چاوي تو باشي
سپاس دکن ایمان دربازه ایمانه و ایمانه پیشکشکارا کردستان 24 سر و سر چاوا خوشکا ایمان گل کی بخیره تو چاوی تو باشی دست پیک دا ناوی تا گود جبر کو ام پر کلجان مسرمای نهاد بیرام پاش گود او هنرمند مازن کرد که صفقان سر من سر چاوی من سر چاوی تا صاحب خودی کسیش ما ولو باش تنه خوشکا ایمان تو هر هبی بیکیتیا ملت ما خلک ما مقل لك يم دبش في شرع بلكي تشكي باش نكر بتجيانا خد خلك ما يكرد كشكرن ياك لسرانسري دنياي ولا حشر عليه كردستاني انا هات الكدري كاك صفقان روشا كرد مال ورات شوايا آلیکاری دستگاه خیرخوازی بارزانی آلیکاری ملت گشتن دسته و چلویه آره والله گیان دسته ما و امچون پیشوازی آوان و خلک رجاوا هم تقارب خلک قشدر کردن پیشی آوان بدلکی قل كي فرح محبة يعني ما او بيشوازي كرين وخلق قل لك كيف خوش بون براستي نجبر خوارن وكلو بلغو انين جبر هالوستاوان وبشقرياوان جبو شرباني ما جبو شرباني وان مع شرباني ما يكن ايما وي هريما كردستاني يكن اجاري او خير خوازياني ام دو بير ام تشوبين بوار دغرنجي وچناوي هي البام ام ددنوان درن درمانا ددن دكتور بوارن بارنا قرب بواري اثار بواري بطانين تيرا يتشتي قرم كرنين اري والله دستو هستي وصاغ وسركفتن آمية مثلا الروجاوا فان آلیکارین جباشور کردستان این ملت آلیکارین دزگاه خیرخوازی بارزانی گاوا دگهجن ورا چقا پیدل خوش دبن چه دبیجن بيقومان هنا كسن هنا باور بك اگر تبجعبي اسلامي لي بناره مروف بيدر بهشتي باور بك جبرقو كسن نباف ندي كسكي وانا ماي بيش ريهاني حركسي وان بريه زاروكي بتجوك باور بك او يك دولار او يقوتيش عندن جبورو جباي كردستاني عينة كبيجي خدر ندلي ما خوش دك تاني جيانا ما ان شاء الله باشروجا ما خوش دك باشروجا كردستاني خوش دك شد فتي قهب المروبك جبوبي ملتي ام السرقي خو بمينهم برخدانا خبر دوام بكن ان شاء الله رجاوي كردستاني كليتا كردستان مزن ان شاء الله ان شاء الله كاك صفقان حياة جهية قال ما لهمو باشور كردستان جبلي دزگاه خیرخوازی بارزانی كل سر فرمانا جناب سروک مسعود بارزانی و چند روش آریکاری ببردوام تین جناب سروک وزیران مسرور بارزانی بریار ده کسو تمنی يعني مازوت جي بجها رجاوي كردستان بيام واجبو في بيام سروك سر كردين ما بتايبتي ريبر ما جناب سروك بارزاني تشيا تبين انها كولان رجاوي كردستاني بالايا كردستاني كسكو صور وزر خملان ديه جبر بريارا سروك مسعود باور بك دلي حر كردكي خوشكر وبشتك مزن بوجبو خلكن رجاوي كردستاني مقلكي بيد الخشن ودلي من دل نيابونه جبو وانا اليكاريه قدشين نجي باور بك او رحي براتيه رحي دوستاني يرو هفان لي مهبون الباجاري قامش لود ويا بري كيف مش كردستاني ردات انا ام دهقات جي حزدكن ام هزدكن قبل راجي براستيجي او سينوري قهاتن دانين او سينوري دجمنها دانيه ملتي ما يك ام بي قال لك يد الخشن يك بيك خلكن كردستاني ممنون ودل خشن وان شاء الله سركفتن اميه ان شاء الله سركفتن اميه كاك صفقان هنرمندي هجاي كرد قال لك سباسياتات كم قال لك سلاوه من لهمو كردين رجاوي كردستان بكاس جاوه وان ما چی دکم انشالله خدا بکه و در حتیه دا بنو بزوترین دم اف سنورن دبینا مدا و راه جنه و نمینن کرد هموی بگهن آرامی و راحتیه و سرخبونه يلا سباس كرد يك بيجي يكتيا ما هون هرهبن بس عبد الله جي صاغبن او استرانا ليخن هي مدلي واخواري ليخن يك جواب حزاري براستي ام انا بيد الخشن وحمر وبلي رجاوي كردستاني مورالكي مزن دائما دستو هستي وصاغبن سركفتي بالجبوبي كامبينا هانجي هون شعبي منه هرهبي سرچاوي مرز حرمت دلمني صفقان ازل تواجرن بشتي برنامج كاك عبد الله دبینم مثلا او یک گرتنا هنرمندن کرد لهر چهار پارچه کردستان جی تنه جبو یک هدفه بو یک آرمان جی او جی کردستانه حتی چند گرنگه که او روحیت دناف مده بردوام بیتن آیا هنر چاوت شیتن میدان گرم تر بکتن یک گرتنا کردان زیده تر بکتن بله خشکا ایمان یک گرتن ام همه جاره ود بیشن او بابو بابیریت مجیوت گود سرکت ما گود شیخ و ملایت ما گود ادیب و هلبزوان ما حمیات گود یک گرتن درد ما اگر ما دردک هبید گلک گران
ناتفاقی بوده و اگر ما چککی هیچ جهه بید برانبر دشمن ها چکی ما یه گرتنه تو هر هبی ام دبیا یک و دو بگیرین دست یک و دو بگیرین باور بکه اگر ام یک و دو بگیرین بلا ما تانک نبن بلا ما توپ نبن بلا ما F-16 نبن بلا ما چتش نبن دشمن چی جارا نشد ما بس اگر ام دست یک و دو بگیرین و ام گله کاری کار بین هبیا من او جاره روش آوا ببیت سنبلش بو یک گرتن ملت کرد بو سنبلا یک گرتن بو گله کرد